ҳамдиёрони азиз, чандин сол аст ки масъалаи ҷиноят ва ҷинояткорӣ дар шаҳри Хоруғ вирди забони мардуми ҷумҳурӣ, минтақа ва олам гаштааст. яқин аст ки чунин ҳолат пеш аз ҳама манзалату обрӯи бадахшониҳо ва миллати тоҷикро доғдор месозад. ман мӯътақид ҳастам ки чунин вазъ аз беҳавсалагӣ ва кори ниҳоят сусти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва махсусан сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи вилоят сарчашма мегирад. ҳукуматдорони шаҳри Хоруғ бояд бо мардум дар якҷоягӣ кор кунанд. ҳамзамон бо ин сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи шаҳр як рӯ, як тан бо масъулият ва қотиона низоми давлатдорӣ ва тартиботи ҷамъиятиро дар шаҳри Хоруғ таъмин созанд. саволе пеш меояд ки иллати фаъолияти ғайриқаноатбахши мақомот дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар чист? ба назари ман пеш аз ҳама дар рӯйбозиву риёкории кормандони он. онҳо намехоҳанд ки ин ё он шахс, ҳатто он одам ҷинояткор ё барои ҷомеа хавфнок ҳам бошад, муносибати худро вайрон кунанд. суоли посухҷӯи дигар ин аст ки рӯю риёбозӣ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Бадахшон аз куҷо манша мегирад? банда солҳои 90 боре аз раиси суди вилоят ё шояд прокурор буд, дар хотирам нест, Иванов суол кардам ки хулосаи коратон дар Хоруғ чист? ҷавоб дод ки а какой работи ти тут говоришь, в Хоруге кругом одни питиши, тут некого ловит. яъне дар бораи кадом кор ҳарф мезанӣ? дар Хоруғ ҳама питиш, ҳамак бача ё холабача якдигаранд. инҷо касеро дастгир кардан мумкин нест. ҳамин хотирбиниҳо боис гардиданд ки одамони ҷинояткор беҷазо монанд. вақте барои ҷиноят ба маҳкама кашида намешаванд, дар назари ҳамдастони худ қаҳрамон метобанд. ба шахсияте табдил меёбанд ки ҳатто милисаву прокурор аз вай метарсад ва ба лидери ғайрирасмӣ вале бисёр соҳибнуфузи ҷомеа табдил меёбанд. яъне чунин лидеронро тарсӯӣ, бесалоҳиятӣ, бевиҷдонӣ, вазифаношиносӣ, ришвахорӣ, қешутабору ошнобозии худи мақомот ба вуҷуд меорад. агар ба гапам бовар накунед, марҳамат ба таърихи пайдошавии ҳар як ба ном лидери имрӯзаи ғайрирасмии Бадахшон рӯ оваред. аз соҳибмансабони даврони шӯравӣ сар карда то имрӯз даст рӯи дил гузошта иқрор оваранд ки чанд маротиба ин лидерон ба доми қонун афтодаанду онҳо нисбаташон ё парванда оғоз накарданд ё виҷдони худро фурӯхта қатъ карданд. пас аз рӯи инсоф бигӯед ки ин қаҳрамононро кӣ ба вуҷуд овард? мансабдорон ё халқи оддӣ? мансабдороне ки дар паси пардаи солҳо чеҳраҳои мунофиқонаи худро пинҳон сохтанд ё ҷавононе ки имрӯз ба сабаби надонистани моҳияти масъала аз рӯи фанди хешутабордорӣ ба ҳимояти ин ё он лидер бармехезанд? бояд ба назар гирифт ки дар шаҳру деҳоти тангу камаҳолии Бадахшон ягон ҳаракату коре аз назари аҳолӣ пинҳон намемонад. ин омил дар масъалаи муносибати сокинон бо мақомот ва дараҷаи обрӯю нуфузи мақомот дар байни халқ нақши калидӣ дорад. ман ҳамдиёронамро ба ҳамкории зич бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ ёрӣ расондам ба онҳо барои ҷорӣ намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони ҷинояткор даъват менамоям. бояд тазаккур дод ки бо мустаҳкам шудани пояҳои ҳокимияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ акнун имкони халос хӯрдан аз лидерони ҷудоиандоз, нашъафурӯш, тангназар ва худписанд ба вуҷуд омадааст. ҳукумат мехоҳад ки ба тантанаи чандинсолаи ин гурӯҳҳо нуқта гузорад
зеро онҳо муттасил бо кирдорҳои авбошонаи худ дар вале бояд дар ёд дошта бошем ки имрӯз дасти ҳукумат ба тамоми ҷанбаҳо мерасад. он қодир аст ки амнияти шаҳрвандонро дар ҳама гуна вазъу ҳолат ҳимоя намояд. ман дар муддати 10 соли охир дар мақолаҳоям чандин маротиба ба масъалаи хоруғ ки маркази асосии нобасомониҳои вилоят мебошад рӯ оварда андешаву бардоштҳоямро навишта будам. мақолаҳоям боиси гуфтумонҳои зиёде ҳам гаштанд, ҳатто ҳақоратҳои қабеҳ ҳам шунидам, вале бо ҳақорату даштному таъхири онҳое ки масъалаҳои доғи хоруғро ба миён мегузоранд гиреҳи мушкилот боз намегардад. мардуми помирамон ҳамин хел танқиду гапи ростро шунидан намехоҳад. фарзандашон хешу таборашон авбошӣ ҳам кунад, ҳатто ягон касро кушад ҳам бояд органҳои давлатӣ ба вай кор нагиранд, ҳатто ба маҳкама ҳам кашанд. чандин хешу табору ёру ҷурааш ба такудав медароянд ки ӯро суд накунанд. дар ин бора даҳҳо мисол оварда метавонам, лекин ба як тоаш иктифо мекунам. моҳи июли соли 2018 ҳангоми рухсатӣ ба зодгоҳ ҳам рафтам. ҳамон шабу рӯз кадом як ҷавоне дар роҳи ҷониби санаторияи ҷелондӣ шахсеро ки дар қадди роҳ дар назди автомобили худ истода будааст зер карда ба ҳалокат мерасонад. шоҳидони ҳол гуфтанд ки ронанда мошину шахси дар наздаш истодаро возеҳу равшан дидааст, аммо рост омада он мардро зер кардааст. ин ронандаи бехирад, мутаассифона номаш ҳозир дар хотирам нест, чанд моҳ пеш аз ин бо ҳамин тариқ шахси дигареро бо мошини худ зер карда будааст. бо такудави хешу таборон ӯ аз суд шудан наҷот меёбад. ҳатто аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрумаш накарданд. дар натиҷаи пӯшондани он ҷиноят ин ҷинояти дигар сар мезанад. боз ҳамон хешу табор, питишу, амаку, тағову, акаву, додару, янгаву, қайсингулу ҳоказо ки дастаҷамона барои аз ҷавобгарӣ озод кардани он бадбахт ба такудав меафтанд. рӯи рост бояд иқрор шуд ки ҳанӯз дар охирин рӯзҳои иттиҳоди шӯравӣ ҳукумати реалӣ дар шаҳри хоруғ ба дасти саркардагони олами ҷиноӣ гузашта буд. мардуми оддӣ аз ҳонот метарсанд, чун аз дасти онҳо ҳама гуна кори паст меомад. органҳои дахлидори давлат нисбат ба онҳо мавқеи бетарафона гирифта буданд, чун агар милиса дастгир кунад, прокурор ҷавобашон медод, прокурор дастгир кунад, суд бегуноҳашон мебаровард ва ғайра. сабаб боз ҳамон питишбозӣ, хешутаборчигӣ, ҳамшаҳригарӣ. ҳоло ҳама дар хусуси печидани иддаи бузурги ҷавонони хоруғ ва атрофи он ба афюну бангу ҳероин ҳарф мезананд. вале шояд на ҳама донанд ки заминаи онро наркобаронҳои машҳур ҳанӯз дар солҳои 80-уми асри гузашта гузошта буданд. аммо аз он ки касе пишаки инҳоро пеш нагуфт, ин рӯбоҳон аз пушти маводи мухаддира сарвати ҳангуфт андӯхта ба шерони жаён, ҳатто қаҳрамонон табдил ёфтанд. аз мусолиҳакориву саҳлангории мақомоти қудративу ҳифзи ҳуқуқ дар атрофашон лидеру лидерчаҳои нав ба нав пайдо шудан гирифтанд ва хоруғу шуғнонро дар байни худ тақсим карда ҳокимони мутлақ шуданд. агар ин лидерҳо ба ҳамин сурате ки гуфтам пайдо нашуда бошанд, марҳамат, касе далелу исботи дигаре дошта бошад бигӯяд, ман аз ӯ ва ҳар як шунаванда расман узр хоҳам пурсид. дар солҳои аввали истиқлол ин лидерон мардуми моро ба чӣ балоҳо гирифтор карданд. барои ҳар як шахси солимфикре ки ҷанги худкушии тоҷиконро аз сар гузарондааст, мисли офтоб равшан аст. ман андешаҳову ёддоштҳоямро дар ин бора дар китоби одами тиллоӣ, маҷмӯаи хотираҳоям бо номи хоруғ 1994
95 و غیره ها به چاپ رساندم. با اکثر همدیارانم حتی دوستان نزدیکم پسند نآمدند. چرا درباره مردم خودت چنین چیزها نوشتی؟ آزرده خاطرانه میپرسند آنها. پس از این خیل گفتمان ها به خود سوال میدهم آیا نرکبران ها و شورپشتان و تنگ نظران و محلچیان اشدی که باعث بدبختی تمام خلق من گردیدند مردم منند؟ آیا به این دلیل که اینها به زبان مادری من گپ میزنند در کدام یک زاویه رشته خویشاوندی‌مان به هم میپیچد برادران منند؟ آیا به خاطر همتبار بودن از تمام بدبختی هایی که این نوجوانمردان به سر ما آوردند چشم پوشم و دیوار افتاد درون افتاد گفته به دهان آب گرفته بینم که اینها باز بچه توطیه های دست میزده باشند؟ هزار افسوس ناسزا گفتن و حقارت قبیح دادن و تحقیر نمودن آدمان برومند بدخشان زمین در شبکه های اجتماعی به رسم عادی تبدیل یافته است. تا به این درجه ای که یک روز اگر یگان رفتار آن شخص به طبع بهیمانه اشان موافق افتد او را به آسمان هفتم میبردارند، اما خدا نکرده یگان حرف یا عملش در نظر آنها ضد منفعت های بوگینشان نماید، طوفان حقارت و باران ملامت به سر او دریای روان می شود و چون شخصی دچار بیماری سکلروز از یاد میبرند که دیروز او را فرشته پاک برآورده بودند. برجسته‌ترین مثال برای این ادعا گفتمان های یک سال آخر شبکه های اجتماعی در خصوص رئیس پیشینه ولایت یادگار فیضوف می باشد. به خصوص به گروه های توجه نماید که آنها به بدخشان رفت می گیرند. نظر به نارضایت و حقارت های بیان شده که اکثر به زبان شغنانی نوشته شدند، فیضوف نباید امر و فرمان های حکومت را اجرا کند، باید بر ضد حکومت مرکزی عمل نماید. عالی‌ترین نمونه افراط در عملگرایی و مهمانبدبینی همین است. کلانسالان میدانند که جنگ خودکشی سالهای 90 با تشبث همین گونه خشک مغزانی تنگ نظری تندروی افراطی سر زد و تلخی آن را ملت ما تا به حال چشیده ایستاده است. شوراندازی و اونتوریستی همین گونه به فراستان دور بود که خاروق آرام و آسوده به ناآرامترین نقطه تاجیکستان مبدل گشت. علم، فرهنگ، ادب، معارف ناچیز شد. زورآوری، همدیگر کشی، نشأمندی، دختر جلابی او بشپرستی به اوج علا رسید. اهل فضل و هنر محتاج یک پاره نان گشت. بر ضمن ناداری و قشاقی هر زمان مورد آزار و تحقیر اوباشان و جنایت پیشگانی که یگان مقام پیش راهشان را گرفتن نمیتوانست قرار میگرفتند. به این سبب همهشان راه پایتخت یا دیگر شهرهای امن جمهوریمان را پیش گرفتند. من که فعالترین عضو محفل ادیبان ولایت بودم، در فضای زنگ زده خاروق دیگر نفس آزاد کشیدن نتوانسته سال 1995 به دوشنبه کوچیدم. یک سال پس نویسنده زبردست استاد نجم‌الدین شاهینباد به خوجند کوچ بست. رعنای مبارز هم دیگر با محیط اطراف مدارا کردن نتوانسته او هم به پایتخت آمد. در این سالهای نحس دهها آوازخوان، مطرب، هنرپیشه، مهندس، معمار، نقاش و نمایندگان دیگر کسب و کار خاروق گلرنگ را به بازگشت ترک کردند. در نتیجه فضای معنوی به همین هم تنک تماما خالی گشت. بخردان بر بخردان، جاهلان بر عاقلان، تنگ نظران بر دریادلان، ظلمات بر روشنی پیروز گشت. از شاعران نامور به سبب کهنسالی در خاروق تنها استاد شیرین بنیاد ماند که شمع رقیق معرفت و ادب را از پفباد حادثه
نگهبانی میکرد. اما همین یک شاعر رو هم در این محیط روی خوش ندادند. حتی پس از مرگش هم تنگ نظران بی‌معرفت نظر به قول یک دوستم پورتریت فلزی در سر راه دهه‌اش گذاشته رو با سنگاندازی سوراخ کردند و بانری عکسی در مرکز ناحیه گذاشته او رو همین سال آتش زدند. او دیده اید یا شنیده اید که در پنجکند یا خوجند یا کولاب یا حصار یا غرم خلق به شاعر نامورش چنین مناسبت رو روا دیده است؟ پس شما یک گروه همدیاران معرفت بدبین من بهترید یا آنهایی که همدیارم نیستند ولی بدترین اوباشانشان در خصوص نابود کردن عکس اهل ادب و علم حتی اندیشه هم نمی کنند؟ آیا من پس از این همه تحقیر باز هم طرف شما را گیرم یا سر کفیده زیر توقی گویم و سوزم و دم به درون زده بشینم؟ نمیتوانم. خاروق هم باید بالاخره به شهر آرام، مهمان دوست و معتدل اوضاع تبدیل یابد. برای رسیدن به چنین مقصد در نوبت اول باید نفوذ به نام اتمنهای کوچه بازاری را به صفر برابر کرد. دیگر همه آنهایی را که تحت تاثیر این سرکرده های خدا به خبر فضای زندگی شهر را آلوده می سازند زیر نظارت مقامات دخلدار گرفته برای برآمدن از این بحران روانی باید به آنها یاری رساند. راستش من فکر میکردم که سالهای آخر احساس بیگانه بدبینی در خاروق خیلی کم شده است، اما این گمانم اشتباه برآمد. مثل هر وقته حالا هم شخصی از منطقه دیگر آمده را در رو مورد ترگاو قرار داده از او به زور پول میکنند. ماه ایول سال 2021 با دوستان دوشنبگی خود به خاروق رفته به مقصد خرید در نزد بازار مرکزی اتومبیلمون را نگاه داشتیم. هنوز در آن را نکشاده در نزدمان مرد تخمینا همسال من حاضر شد و براننده گفت اینجا سیستم است، سیستم را باید رعایت کنید. من او را زیر ملامت گرفتم و تهدید کرد که من تو را حالا برده رزبار میکنم، لیکن چون دید که به شغلی گپ میزنم و از او سر ترس ندارم غرغر کنان تومه خود را رها کرد. پس انسان فهم بگوید که با همین گونه مشزوران و بدنهادان خاروق چگونه آبروی کسب کرده میتواند؟ یا در این باره هم نگویند زیرا اون مرد سیستمچی آدم خودی است و خودی اگر کافر ماجرا هم باشد به او کار نباید بگیره؟ به فکرم نه. وقتی مراسا و مدارا با چنین اشخاص فکر گندیده گذشته رفت. دوای تمام این دردها اطاعت بیچون و چرا به قانون هست و دیگر هیچ. باید از رئیس سر کرده تا شهروند قطاری قانون را رعایت نماید. در عکس حال به جای بنام لیدرهای از کار افتاده لیدرهای نو با حله و نیرنگ های تازه پیدا شده باعث ایجاد مشکلی های باز هم پیچیده تر می گردند. اشخاص هم هستند که بیرون از تاجیکستان عزیز عمر به سر می برند. به جای اون که مثل شهروندان کشورهای پیشرفته و تمدن آفر به وطن اجدادی دست یاری رسانند، سرمایه گذاری کنند، در اندیشه رشد آن باشند، برعکس بر آتش جنایت و جنایتکاری در شهر خاروق روغن میریزند. وضع را باز هم پیچیده تر می سازند. من همچون زاده بدخشان نسبت به همین اشخاص احساس نفرت دارم و گفتنی هستم که اگر به وطن خود فایده رسانده نمی توانید خواهش میکنم مسئولیت انسانی و مهر امدیاری را برای تامین ثبات و آرامی کشور گم نکنید. وظیفه ما و اهل جامعه است که جوانان گمراه را از زیر تاثیر آن جنایتکارانی که برای وطن اجدادی خود اقلاً درختی را سبز نکردند، خشتی را بالای خشتی نگذاشتند و در نظر همدیاران خود غیر از جنایت و بدنامی خاطره دیگری باقی نمیگذارند بیرون سازیم. هر کس باید بداند که تا زمان در شهر خاروق جنایت و جنایتکاران آزاد و بسر خود هستند آبرو و منزلت ساکنان بدخشان زیر سؤال
قرار خواهد داشت. از این وبا هرچی زودتر با استفاده تمام راه و امکانیت ها رها باید یافت. فردا دیر می شود.